Sarupator MEC constituency ang kang Langgit Hipen lang kang lumarong Karbi Long-Term Council EM Jagat Sing di Kahong Ridam. Dipu Head Branch lang Pidhengi Rural Bank Pen Swachh Bharat Abhiyan asai kedeng. Dipu Bar Association atum EM Tisopan Pin Poralo Kapajir. Kardo nili Karbi Berta Tanmang Thare Chisong Teron Birtang Tonpen Arjuik Tham. Preni Pioneer Cap Arni Tili Hinia Pormalom Karbi Long-Term Council EM Jagat Sing Ti Kedam Tang Preni Paitrok Siarni Langket Hepen Rong Langkang Lumadimalo Kahum Rida. Sarupator MEC constituency ang kang kedamtang Preni Paitrok Siarni Langket Hepen number ator solopen Patiadong adak atuar mate RJ Road along Calvert Kirun Vangajok Radatum Kacheleng Kisung Chetong Nanglo Lapen Ongdong Radatum Bait Kaching Koita Dolupu EM Ingti Birtalong Sia Demalong Humri Dampen Tong Sekot Calvert Kahinwa Demalong Kaselampon Japan PWD Borpatha Road Division JE Lapen Engineer Atumapan Chingki Chethan Pon. Preni Pioneer Cap Arni Ada Porpai Sir Kepa Porpen Dipu Head Branch LDRB Asai Hema Tengno Long Pen Pangching Ponsi Dipurong Supi Ahitia Long Rusenson Sing Ti Memorial Park Adungan Kepang Terasai Kedeng. Swachh Bharat Abhiyan Asai Kedeng Pon along LDRB Asai Pu Tarin Ranjan Deep Lapen Karbi Long-Term Council Under Secretary Diori Rong Hangta Chetongdun Amparta Dipurong Supia Long Kedo LDRB Roarim Lake LDRB Dipu Branch Bajar LDRB Lower Dilaji Branch Lapen LDRB Assam Hills Medical College Branch along Asai Pu Choko Maratumta Chetongdun si Dipurong Supiang Kang Mati Karbi Long along Ri along Kaiki Yamat Inkir Etpen Kedo Ponvergia Pancherap Chitodun si Kepang Thera Sailong RDP dun pusi Kat News Apirangke Mongol Kropen Birtanang Pale. Dipu Bar Association atumpen Preni Pai Troxiarni Karbi Long-Term Council Secretariat Asar Ku along Dampen EM Omorsing Ti Soapan Epak Pin Poralo Pajerdam. Karbi Long Supi Dipolong District Judiciary Court Kewang Pen Dipu Bar Association atumta ajaka kisung chetong nanglo. Lahaya kisung aputha Karbi Long-Term Council apan Kapachini Lapen Kerap Kelong Japan Dipu Bar Association atum EM Tiso Rideng Epak Pin Poralo Pajerdam. Non malam so pora pandhian aparman birta mington panik sine. Revealing Beauty Parlor offers you the latest discounts for this festive season. Starting from 1st of August to the 1st of December 2017. You will get permanent L'Oreal hair straightening and hair smoothing at Rs 2,500 to Rs 3,500 for any length. 10% of discount on every facial and L'Oreal hair spa. One beautiful package of L'Oreal hair spa, manicure and Sanesh normal facial only Rs 1,190. Girls, hurry up! The offer is limited. Rupsana Boro Revealing Beauty Parlor RH Complex near ITBI Bank. For more details, contact Rupsana Boro 9132858038 or 957170867. House of Milin. Discount on all collection. 70% discount on items like ornaments, earrings, garments, dress, shoes, bags, baby blanket, etc.
No discount on new collection. It remains as usual. House of Millions, Main Market, near Day Engineering, Difu, Karbi, Assam. और अभी एक और भूकंप 7.4 की तीव्रता का Wait lagi. Ahiring tangrak anlo. Ong dunga tuma pran kedam ta du uta haipo. Nonjong itong geham bich kimchi phansi chi tham bom lo. Mangi pray to duk lo. Nilita hemgimi kim bom lo. Sita lahaya ben asapta nili mathate. Athema nili hemalon extra kipi dundo. Athe nili hemgi kimalonge tata discount SD bar pensi kimpon lo. Tata Discount SD Extra Safe Bar lagi texture a technical atum pensi Mesena Factory along Selam Pon lo. Lasi Tata Discount SD Bar ke kaita extra safe lo. Langpi Dehangi Rural Bank welcomes you to own your new Royal Enfield, built for all roads, built for no roads. Dealer Ishan Motors, Ward number 2 near CCI Limited, Bokazan Dimapur Road, NH39, Karbi Anglong, Assam. For service 7896169017. For sales 7896169021. Email ishanmotors.ka@gmail.com. Easy loan from Langpi Dehangi Rural Bank, banker to hills people of Assam. Financer, Langpi Dehangi Rural Bank offers two-wheeler loan, low EMI, finance up to 80%, longer repayment period. Contact your nearest branch for more details. বৰ বেলেগ ধৰণৰ গোন্ধ আহি আছে যে জুটি লগা আসলতে ইয়াৰ আৰত কি আছে ইয়াৰ আৰত আছে কাঞ্চ সৰিয় হোটেল স্বাস্থ্যসন্মত বিশুদ্ধ আৰু সোৱাদযুক্ত Aturkimi outlet opposite LDRB Difu Karbi Anglong Assam. 10% off in every kitchen and dining items like Hawkins, Flux, Milton, Treo, Shreya Iron, etc. 10% off in makeup and cosmetic products. And grocery items. আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্চ ৱাটাৰ Kanch, Assam Hills Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason selam pontanglo. Lasinang tum Arniwang kenang sot kecu ason la penthesri alang hithi kulat along longpon ikji. Kang sirtang kijun alang, tharwe alang, theso alang, kecu ajam tu, tharmit aduk, thelua kreng, chitronola, ukthor pen chenglok ongdung Hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Dihinamo people thought Bertalong Bang Tulum. In KBN Kang Lakijan Baptist Church along Preni Pioneer Cap Arni, Lakijan Baptist Church Youth Department atum penche patir piponsi, sel de kapaman pon pusikadyo sa perang ke anon tirang pen Bertanang pale. Preni Pioneer Cap Arni, Kirukarcho Arni pen pachetondonsi, Youth atum penche patir piponsi anerlo porpai, Grehinia porpen mitang mondulia chatay along Kejor Kelanasai, Kipadupon. Kejor Kelang Pangching Chia Prang Pastor Aron Tiron Pen, Arnamar Domsi Hirjumi Hang Pen, Kejor Kelan Pangching Ponlo. La soa sai kedeng lake Ninkan Sek Pen, E Boy La Pen, Yud Mati, Risonim So Tum Isi Tangka Maha Kabirtia Pan Pusi, Risonim So Mai Pu Ronjut Han Sepen, Pachini Pon. All Bodo Student Union Pen Assam ang kang kepedo pon asonsi Karbi Nongolong ta Preni Pai near Keparni Central Talencer Exam kepedo pon. Upsupen Preni Pai near Keparni Assam ang kang Central Talencer Exam kepedo along Sir Keplopen Kep ang deng.
ke Charlie kadogawe bang suri krehini atum telensor exam asat lang tokdun rinti la suang bongpen Karbi longpen kadogawe bang paro hinira bang trok sir kebra trok abang pubang piatum la so satlang tokdun satlang ke tok keminai aprang sikida mapan suri kep adun tu kiduna pan suri troksi lapen ke thomang ding kyun atumapan suri pho ano e biji puta apsu pen chisik pon kethek kiri apun kangwai asatlang along sir kep lapen kep angding ke Charlie bang pubang pia tumapan mathematics science english lapen GKC satlang patok pon Pinia Berta bang kelapan sekanton poniglo lai bom the card news channel do me help me Kuran 2